tia soldier rest stop ena ye wo na se won o fan ka ye kwan so a nse mpasetia obi a be kire soldier rest stop number no ne frɛ na ginkyere mu bia 0530 218964 0530218964 me say so bia 0530218964 ekwa tintin bia ewie ewabo ye ba ne yankoso e ba gye ni so tena se medisia na me gem ama to say big nyame atoaso eye 8:48 on the dot na me see big odi ama big nyame big odi ato na teacher eben there odi kakra odi say wa mama famia relegation say me nya bi ache me nya bi to me phone so ache relegation eti teacher eben say eben ayo me fami enche be hangi na me sports na so na say me fa me nya nyoma bi enche be hangi ni boot eti say eben ono otimi ye nyoma bi anopa bi masa odi nyoma otimi ye yemra grata nim na yenko na say papa no wa hina producer wa hina ase na no dey minim baby owo mogas producer minim baby one na mumpo minim baby one na mumpo bra baby a mogas wo bia mo mfa no mai na mo kan tensa ayeye na say na wa mama dwuma bi o sa me yede ma no okay to ayeye eti odi yemra krata nim ntentem wa na yenko yanim na yenhwe de eko anya sa yes na yese obi the question bi ababat eno no ye beka ne later on why o se de pa na ma trotro for ye he so we will deal with that later eti odi yemra krata nim shishimra sisi awai na producer na wa mama dwuma sa me nyama nso na no mama for daily graphic and shase they say binance I and adwen say krata na ba mani o am the 2500 transformers and aba say somebody besesa na Ghana power stable no etimi aye complete e wo hono no nsema che say ye omo edi etunya na krobia sante kotoko hene ye mi bodia na pagya mu na sema ko ha mentoma ya na mi bia yodi say mi fra view and ma ko ha mentoma pagya mu krobia sante kotoko hene en debi en me ye you know na when so hu ne ko so was it me hear video this I was it wakantam kese agu so fa boso se mugidi se ekunya ne ya wo dia fa boso ne hwehwe mu afi was it mintimi was it na mintimi da mo ba na mo muni ba wa no tie tutu pa tu no ise onya busu pe anyo no da bi chia mi otumfo ne chia mi ani ase tutu park ye na medias want oh no dey say already abusu ai pa ko na ho dey say abusu na mo dey bo tu na we dey eyi ba nkasa na when dey krobia sante ne chia mi o na mo sa sante wa de da bi ne chia mi o wo he oba be ye djuma masom no wo ai ho ana ekunya na ho se ho na ekunya ne nyane dia won mo tewo so se mo se mo ye mo ho asofo ne chia me ye na chia me ni mu bi ya okay anu se wo ka chia nko se mo hu mo ye mo ho asofo na mu go afi de mo hu se ekunya ni free mo nsa afi na mo ni ambre mo kantam kese mo ye mo ho aso okay asofo we no kan nye sofo we nya so asofo we no kan nye sofo yes so ye mo se mo na mo ye sa ro o kire sa no pepe na je ze was it for boss on fa mo so dia mo fa na pa bo no why you di munyi pa bo no but unim san ko obo biasu ko obo biasu mo okunya mo huru no sa henko aforo mo nye tu enu anyume na yanko 89 say enu ati say krobia sante kotoko hene ena ye be bona baso pan wo hon ma ye say ni nya ye gold medal ho nsensem ya say enche kra no ebe si former president bi no beba say president Akufo ene John Ajikum Kofo ena president Mahama mo nyina beba me bibia o mo say Trump so ba kama so mo say no so Trump over sa ake into mona want oh e bia bet obeti me ba na the American president Clinton amahara Obama amaha oh but say the Trump na dey na say Trump dey no say na so chi na Trump no fit oba nya onko Africa country bi ada the first one second one na obedi 4 years right yenante Daily Post ko waka na mre to so they say there 50 billion and as they say they nya ntie say kwan ekoso man mu nyina aban no e de ahyem na bibia nso atumi aye kama pa na say there
Hohoi hospital ɔmo abomodia enya dialysis machine no ɔmo so abomodia enya mienu an aban na abomodia etimi supply mienu e de ama Hohoi government hospital na ma be say de ɔmo so ayaresa wonsem no ko na nimpa na se de enua untumi chama untumi asante regional chama se de court amane kwan se de obetimi afile for the defense no abra case no so no onzo de court amane kwanya sa on file for the defense na on famna na bibia enye kama pa daily post de ono so e de ba no pe eno no na yamfa hwan ko ni me ene ma me fa the day break go wakata no enso entoaso se say de CMEM SAMS and I say so mo bomodian petition yoku yura Edmond Acha edano no se say de mo bomodian petition ni na yesa fuel diversion na na omo manipulation no omo manipulate e filling stations pumps awodo no se say de Edmond Acha enso so ede ne ho agima se say de omo SAMS for etimi a petition ma omo hwe na saade no eto enso ebetimi etwa na Agricultural Development Bank Managing Director MD ono se say de ono se de ehonsem so ne honsem enso ewa ha se say de krata na ebo ama ne nyina export honsem se ka bianka all transfer da poguno ono anka sankasa ne futu se say de em se naso echi ya shepa na National Security Operatives se say de omo so abomode na defense no your friend say someone no national security in charge of minister na friend say why minister security defense minister defense almost someone we mfa mayo by you know muntaka on interior minister na make ono friend muntaka no ono aswanse MP no say them say on say dey na morning say dey ye born abaso pa o say them say ye born abaso pa ye born abaso now unim say dey book review my book my future empowering girls for choice no say dey no sa book no say dey say on bebo no more review ni na say dey bia enso ebetimi akonkam say new level curriculum no no say dey am say omo de be shem e wo education ministry na bibia nso etumi akonkan kama dey break ko wakata no dey wo de ba ene anope I'm for the business analyst and also president and they saying local government minister and the ababetu just say aban no I edisi kapudo pa 5 billion Ghana cedis ana or they ababe share district assemblies ni mu and they say reset na air cost pa na say okum koma de ne de on no do hade ne de pa 5 billion Ghana cedis this busy and Dawuro Shay hey and everybody won kwaji ana say waje almost on their mom 2025 yes sir also their mom there's a 5 billion on match timu ama all the district assemblies there's a you divide assemblies go am be say you divide ni enhwe don nsa beka there's a ye nkwe na say President John Dramani Mahama say wo kwa probo abokate sword for 24-hour economy marketer o mayo maji so meyi no na this is how they kwa himfa big nyame ye wo say di akiri pa ni ehu ba bi a atwema nwa bi eja south municipal ba bi a ye ne ye de because district bia nsa be kan de district bia it was say hu ba bi a omo de ye de ne eko it was say ewuram na DC eme hu ba bi ekoti me boss wa obe di akiri on the ba ko twa ba sie na say Ghana Education Service and approve salary arrest say staffs ni nyina no omunye na yechom ke so ma approve abibia na Bank of Ghana enso so ne dia baba tudwa say ense na yenuan mo wo Twitter ne omuye adwuma wo TikTok ne ade ade mo kakra ne kakra omunye nya free honom no na sika na lock kakra but Bank of Ghana ababa be clear sa rumors na abonte say eyo mo na MS kare maye no o ma ba be clear o mo ho say enyo mo a nti wunya krata ni bia be hu ensema ekoso nya we ene ensema the business analyst the abetuja na onim say cedi no $1 to 11 cedis 1 peso ene say da krata na bo amane the corner go krata no na me to aso say de emlantia ne member wa omo enzema say de manya brepa ma solo waka
almost on Tiasia, illegal mining, a course on a bit and course a more, Nina, a demo concession, I almost on Tiasia, and massa illegal mining, and course all cries, or money, Ambrepa, Catano, a bon, Amanena. I told the general, and so now, Ebusa Cosabea, Untui, on Vanington. I. And also that's why na contaminate one sense and that's why they said there wouldn't say they said there about they say about so this be about say yamwa na light how do nyina yamwa na nsi so say there be ya light nyina mo kan ya one sense no and also ebetumi afa ne ntoma perfect na bibia so etim akoso pa abla to sem ko wakrata no they would ba monti na no pay eno no na say yen to aso and then seven there and seven doors and seven doors yen for the catalyst okay and to aso na eno district assembly scanner and was ebo ho amane it was say dey actually Mahama pours billions into district tinese was say ko hebe bi dey na fa ne nyom omode aye ko say amancha kwan na aye serious aye serious pa no ni sema or the 24-hour economy market and so one makrata and ebo na there's all Tamale hospital it's a cardio sector center friends project no it's a course come ewo ho no say asem da aba say it's all do Tamale akoma ho nsensem na ade no musi ho center ho ma ebetini ahwe am bibia akoso we ni nsema the catalyst and the archives and also has said the archive here entwene ho na yento aso they say they feeding they say the SHS they say they say feeding no they say they ehun ya kwatwe pa they say they nkola no they say they omo bi school no mo da so me dey na nsem no ehun akwatwe na we say they onyame be unia panyini minority leader aye the who ya come okay they say they omo position bettesa no avenyo aye so why dey ne ishia omo na ebusa omo wachi do enti ombese omo sesa no na woni me say abaya bi otim this razor blade ni bi odi adwiri ni kura ni mpa enya ogoro se no mudi odo se na yontoko munya krata mi na kankan ya obehu pa razor blade ni bi no blade stick no na odi adwa ni kunu odi adwiri na foro wa efiri soro ebe si na bodwa ase why ni nyina se onya the archives ko wakata ni bia na kankan ya onso beti ase yi pa the Ghanaian Times and am the tours na asejame enu asem esi wo kumase na ase people no bi an capture sa Dubai inse ngane jana so bi on person mo ya no tre hodomo ase munga sane mane ase people to bi an kan ho ase mbi sei na kata na ba ma na say aban no e the 50 billion Ghana cedis na sha kwan mu okay in 16 months na 50 billion but still na mikro mama ntia kwan kan ho no mecheche mu de tia kan mikro mu de ho hia mi o odi yenwie na krata na eba mane say President John Dramani Mahama era batu ja say project bia wono inherit bia ombehwe na wasiesie bibia ama na akoso kama na court no aye asset judicial council na omama judge ni ba kokra nka ho as say ama ho nsem no ene na nam ho no ma ekoso pa na say we ene nsem ma the Ghanaian Times na me di twa to o ma the voice ko wakata no infantry la no say nyame be omo adesia omo ogbojo Ghana society for bom kokko mo ma chase ewia ensase wo ho no obo mo kokko pa sa manfo achase ewia ensase ni bi wo ho omo du tomo se be yamu nyai asa ne ma no ehun na they say the OSP enso na they say the say the on tip condition no dia ono obetimi atanu we ye yewra twumberima na lesa ensem etuja osenya dia OSP ebetimi atsa constitution da biarada amana yi weni some the voice ko wakata no ono so di ababonte anope onyamba na nyame before say be come and say insight the oba ya ota de amano ne nsem ne bapa okay na the kan was say Ghana any US defense no masan agreement okay ebran to kwai ko so ahyehyehye wo yi so ma yasan agreement say bibiankos eno ena krata na say aba ma ne say ekobia sorry say obia anfo na nsa mehye krata ase say de be ya ye be US base na free Ghana US base no mesi no Ghana Ndeze obianko sign na yenyi mfamfiri o na for masara no mo ya obi so ntokwa be kumu ya mama na vice president ena wo shia amanfo Spain ne Ghana for Spain mo di nkomo na odi tudwa se wo se won president a
uko UN Security Council no so Africa ni ba kokura ni so but nyameba who say very eyipa because you Africa you 50 something countries your doors open you go about to any eyipa but edu say you take a decision for security issues e wo UN any ade yen kan 54 your one man dey na be say you we na brand new be yakura but at least South Africa mo na mo economy na ye na trace we say mutimi kan ho ba say enya kura o mo ko take decision am na be say you kon ade kofi ana kura ko ye bi amfa right odi bi da say nti ba fancy ya anti be chia conference fo nyina won ka we Francis State ba na so for justice me den che mo dem bab na ene da bi me chia mo ya me chia me anso me ho obi asempa me chia cancer so fa so kan akacha order Johnson so nkatia o se jamera 2020 me chim pepe 2028 me chim pepe so asanti me mo We're still on the show. Iberamu efame honso na dia ka bia tibidi ato aso. Asranko emfa emma Afri Community Hospital. KK People Roofing Company Limited, the champions of quality and affordable building materials. Mini akwesi ni mu anopa emechi amopa. Ewo KK People Roofing Company Limited ho. Bu akwa shop kesi na kwesi. Chia mu nyina. Arana machi. Ya jo mini a. Boko. Me ho de sa shawo fo mpan. Okay. Se baby ani die na akoe no. Baby. I heard them go story. I'll go for a story. Yeah, okay. Story. Right, yeah, live on Facebook. KATAKYIE live, Facebook. KATAKYIE TV, YouTube. Come here, Yanko. Many say na ended one of our guys and no a year at FM chese program na kisa for one ya gro kra. Okay. Na mi shira omopa na nkawe penyin so sa downtown o my ade. Na busanfo ba bi a wo bia no frɛ obi na ono so frɛ obi no nka nkyɛ obi sɛ Samre if am segment no na adru so ya mede eye ensem am epie efri eye poye kwatoye na efri atifi kwa na afo emu abobo ni mu ate poye kekabom titi frim na mede abraw mini menua eben na ebedi sa adwumadie wabra me bon komo no de kyerɛ wo no na wo so aba Facebook me kyerɛ eye KATAKYIE live eno eye Facebook KATAKYIE live eye Facebook na afezo so no YouTube hono no oba KATAKYIE FM TV KATAKYIE FM TV channel so mame eti obaba na menua ben ohwiegu ho pictures videos ahodo se na ebe ya enkomo na yedie no obehu se sebi anya bosiremo kan ana yede ebre wo me amedi adwumadi atwa me medin ani wodende dio na me hwedwumadi na se am ani animu no ensem no edo so pa na mom de edi se wutie na mede ebre wo na de aka nyina no eya na no aye mogu channel so mame na ensem no ne edi kan aye abrantie bi a pacho wo wi a posi for kai muntu no ewo enkawe no yade no kopie mu ewo kwada so circuit court na assembly siye ema amanfo bebre eso sidie ma wo mosere twe me pacho eyade asem ana esiye me de bebrawo ewo bra me de segment we ebro sima be yedu anase duonu entemo no ne etoso mi no so me do be kopie mu ewo bono east ewo ana koko farmer ya me pacho wono so kyese ewiase enya ne de nti ka wo ku no na wanya wu na ye den na wanya wu na hemfa na wakopie no so me de ho nsem ebebro abusua Toyota Voxy anase sa Voxy kai a abaya ya no ho di ewui Dawuro ma edi nkwanhye bia bana nkwanhye no awrehu ye papa nkwanhye de esi bebre me kasa me di akira wan hwa enkomo a me ne bobedi na nopa bia no enka be loro nkwanhye na emum loro nkwanhye we de asefem esese eso yedi ho nkomo sanse efa ye ho na me patro ne krokro no onua ba bi a wono eye emakuo member wo Methodist asafomo abombodian ato bomb
na bombo na wato no ehun nsem bebre ana aba dodo na ewo montene so a ye twe ne daare a dodo na kyese waka ebi mu so kyese wanka ne se re osika no enye saa na ye ka no o ka no in an ambush manner kyese bebre na so etete eye nsem Israel ene abasa na me pacho relax ba bia wo bia no na me mfa eye nsem no embra fe me kwasha ase abusiafo na me kwasha ase edi afri eye menua Ebenezer Frempong eno eye Asante Mantemu meche Ashanti region atwemanwa beja south to be precise ya ni kropon ene eye enkawe eho ene ye beka ya enanu ya abrantie bi me pacho mo hye no so mame abrantie bi a ne din ede Ebenezer Frempong wo mfie de onu nsia 26 years ye beka ya enanu ya on the 14th of April 2026 ana okowia aye aposifo a mo wonkawe wo mo ka muntum no na wodi dwane ya wokoche no na on the 16th of April 2026 no yabo anan kopie mo awa asenibia metre aye kwada so security court asenibia ho no ma wodi abrante no ebegina adaka mu a aye wotemuafo his lordship metre aye Jefta Apawu wono ana ebo mbodin a etoto aye abrante ye ano na wone no ebon komo na nkomo bomu no me pacho ene prosecutor kasa na we kasa na jesa nyasam keto akra na asembisi ewo asenibia ho no metre court wo ama obi ada afo mo twe ni nyina no se abrante no ebra aye otemuafo no toto na no ene waka no yi ano na we ni ebe hu na abrante no as usual aposifo kwache no a na wabu kotodwe no me pacho aye abra aye abefo tinta video no so Facebook Katakyiie live enu ye Facebook no ana ye YouTube no so aye Katakyiefm TV wo ba horma pictures any videos no menua eben edi go horma obenya bi ahwe na ne makonkan de matia abrantie na wabu ntwere Kim no wa shansi su boy awradie wo bi mbagi mi o no say wa boda mana ana si da bi papa jeje wa Dawuro ma me wa asem kan nka be ma me aka nka me pepa ana o ka so yo wo betimi aka ana wase papa jet de wo nyina ne se kai no me mfa nkwa ye hwe saa da de ka muntum ye he na me de kɔ na me ano me wo pepa senka posi dwuma no nka me ye bi menya bi anka me yo na so mafo kwan bia so woto ayi wo mo fom sie nkosi aga mitimi ya menya ntimi de me kon na do eye posi dwuma no eni nti ena ma me ye sa nti Dawuro ma utumi na kuta no nka be ya nka pone ho kakra bi kete mampole se entuntum shu ya bonu token that one idea bona no no na fa ebo amena menya posi dwuma ni benya na enu tira mam kota mo ka no enya ibia ene ade duwe na amafo obi a eda fom twe sa branche die jama wo yade wo yade woni mamamfo bi no a wodi akire stampede nyina ni etie bi no so enso omu nyanye memetie madi police assistant almost 3 good years woni mbra me bra no so fa me so fa said en be yanka menya recommendations so amfa woda enti eba sa na ne eja wo mo sere ya no mo ka se wo kra no wuni asem papa bi aka enti no anu otemuafo me se Jefta Apawu no oye ne space ni se ya no oye ni se no so krati wa unim nyansa wo sama wo kika no kra ntwa yeto de ya momfa no koto abankukum momfa no ko remand na on samra next month on the 4th of May 2026 na yanka na 7 no eyi we story a edikan eno no abusianfo na me de mo to aso ha ye Katakyiie 90.9 FM so me che segment FM FM ho eno na me de ebre wo no ensam no de to so emienu me de ko bunu east ana me de ekro eno sunyane ene ne potem techimani ade no ho ana kokon farmer bia bo modern akunu ho a amfa na Ghana so de ukun ho a na crime criminal offense enya asam ketwa kokon farmer we fie aduana emienu 42 good fantastic troubleable years ana wo kun ho so anya ye na ni nyina ne se kokon farmer wo ebro no na se kuro bia ye fe no aworowa eno ewo bunu east techima ho mo baabi na kokon farmer wo ye obi a enya no nkwa no ye wasan so enweno kenten o mo se cheso ye basket weaver into wonno kenten ewo techima ekura ye fe no aworowa ho no no na ne abrante no o kakra obi nim e de yakoba ye ana na anu ya Friday efie de ya na abrante ehye ne dem na obi a na nka wuku ho de okikam wuku ho anka yankam ene sese kan o se tu o dima ya na nka waka wono atwem na nka wafam no wawu na abrante no ebra o yes ade na odi no ho dem no ena no woda ho na okikam wahu wokikam na neighborhood ho no wo ma around no ete sound no
ɛna ɔmo di mirika ɛkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ ne deɛ mu hɔ no ɔmo kɔyɛ a ɛmogya ɛna etu aberante yɛ ɔda hɔ a wɔwɔ ne nan a ɛnya asɛm ketewa koraa nti ɔmo de tu mirika ɛkɔ ɛyɛ ayaresabea yɛfrɛ no Holy Family Hospital yɛ no ɛwɔ Tekyiman a ɛyɛ adɔktafoɔ no ɛyɛ wɔn afɔ mu biara anye yɛ a wɔn nso nso ɛrefɛ no ɛde ne ba ɛyɛ kɔnfɔ anɔkye Tekyiman Hospital na mete asɛm yi ɛne Katakyiefm anɔpa dwumadie yi segment yi ɛne ti medi mirika na agya yɛkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ ayaresabea hɔ no ma menya abusuafoɔ no ɔmo twetwe nkɔmmɔ ebusa wɔn sɛne asɛm wei esi ɛkɔba yɛ san sɛ ɛnyɛ yi se koraa sɛ obi bɛyɛ sɛ oku no ho ɛwɔ ateasefoɔ asase yi so na ne maame ɛne Madam Grace Adwoa agyewa me ne no ɛbɔ nkɔmmɔ na ɛberɛ a yɛbɔ nkɔmmɔ no maame no ɛkyerɛ sɛ ne ba no deɛ nukura nie yɛ no wɔtaa ka sɛ ɔnam a na biribi ka kyerɛ ne sɛ ɛyi bɛma na nti wonku ho na womfiri wiase ha no wone nam ho mfa so wobɛ ne wom ku ho na wonya hwee mfirim why agyapade a woyɛ kura abusua no kura wowu a wɔn bɛsa ba bɛgye nti ku ho nti ne mmerɛ no kyerɛ sɛ yɛ na ɔtaa ka kyerɛ ne sɛ biribi ka kyerɛ nsi wɔn ku no ho na biribi akora so nka nkyɛn sɛ wɔnyae ɛna ma wɔn ahwɛ a ɛna biribi na ɛka kyerɛ nsi wɔn ku no ho no wɔayɛ convinced biribi kora ne tuma kyerɛ ne yie sɛ otumi ku no ho a ɛyɛ normal ɛna ma ɛba no saa na ne maame no kyerɛ sɛ wɔamfa anyɛ serious wei deɛ ho akora ne bɛkasa sɛ bi agyimi sɛm wei ɛnti wɔamfa anyɛ asɛm ɛna ɛnɛ akɔkɔba no saa na ne wɔfa yɛ ne din ɛne ɛyɛ Owura Collins Akumfi Ameyaw wɔn nso yɛne ne bɔbɔ nkɔmmɔ wɔn nso wɔkyerɛ sɛ bi ne wɔfa ase no wɔyɛ hard working guy a very industrious guy ɔbɔ adwuma di kedika ɛnya asɛm ketewa na biribia no nso ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ obi a ɔwɔ adwene mu haw nanso ɛnɛ aba saa ɛnti ɛyɛ aworowa ɛbɛfa no saa community no ɛkyɛ sɛ in fact deɛ sie no wɔn kora wɔn dwene ho a wɔn ɛnkyɛ ase nipa didifoɔ deɛ ɛtɔ da sɛ yɛa na etimi sie na mepatwɛw mɛka kyerɛ mo sɛ Ghana ha sɛ wokun ho a na ɛnka ɛyɛ criminal offence ɛbrɛ kakra na atwa mu wɔ no meka mo sɛ act 1960 act 29 no na ɛnka wokun ho a yɛtimi gyeliw nanso eduru baabi no 2023 a ɛna ɛyɛ amendment yɛ justice wɔn chief one justice so wɔn bɛka sɛ no nipa kun ho a ɛtɔ da dodoɔ naa no ɛyɛ na ɛnyɛ papa ɛtɔ da na ɛyɛ yadeɛ nti no yɛn decriminalize no na kyerɛ sɛ ɛma yɛn obi kunu ho a yɛn mfani nkonkotu mu nsa nkonkɔ ha no bi ani ɛna wɔn yɛ no act 2023 no act 2023 act 1092 a ɛnɛ sɛ obi kunu ho a yɛn kyene nkonko gyina mmerɛ anim ne ne nyɛ yi na mmom ɛyɛ agya ɛyɛ bɔ no kakra twa no to kakra na kyerɛ sɛ ne bɛyɛ a ɛkyena bi no ɔnyɛ saa ebie mu abusua asɛm a etwa to koraa ɛno ɛna ɛgye ntere ha ɛno ɛna dodoɔ na ɛte no srane abasa ebepie mu ofidie mu anum sei no na Eric ɛne ɔsɔfo tufoɔ nya asɛm ketewa koraa wei sima sa da bi wɔka ne yie wei nso wanka ne yie ɛka kraa bi anka Eric ɛbɔ ɛyɛ sɔfo sotoro mam ka nyɛ sɛ Eric nyabotrɛ wei nya sotoro asɛm na wo sɔfo obi a woyɛ sɔfo pa reverend na reverend sorry da bi wonya sɔfo na oi masa me ko Pentecost o se me susu me sɔfo amatema sorry masa issue disclaimer disclaimer say some person make kan ko masa Johanna imota pio no yɛ masa yɛ mo ɛyɛ ni system ahene emienu ntumi nko entwa ɛyɛ ni ngwa system ne dia ahene no to nkyɛ kora na me ne hwan awo ne hwan sa na make any party ho me ne hwan okay ɛne me kan me sɔre atia wonya bi da ɛne me kan ko abusiafo me kan ko no ma me story no twa to ni nyina ne sɛ Eric ɛkyerɛ sɛ asɛm a abaya no kan Methodist asafo no abaya no kan yɛ no ɔne deɛ nanka oni problem sɛ abaya no kan asɛm nanso so sɛ deɛ osi kan yɛ no traditionally wa mabu amam sɛ osi kasa sɔfo n'anim basabasa sare yɛn kasa pani anim saa nti wa kan ana sɔfo tufo so kyerɛ sɛ dabi we sɛ means bia odi kan yɛ bia no ade na hyɛ no so akyɛ nti wa kan reverend so wa kan ɛne ɛdane boxing ball fia hɔ nom sɛ nti ntokwasi pa ya wo bɛhwɛ sɔfo atare na ɛnɛ Tuesday pa so atare na drɔdrɔ sɛ Ghana map ne asɛ nyasɛm keto akra Eric Pentokwa nti abusua mame fa ntokwa no so na me to so na no ya na yehu sɛ a video bi ɛgye ntere ha video no ɛkɔpa ɛnya asɛm keto akra na asɛm ni nyina ne sɛ video no onua ba bi a wɔno wɔyɛ church member abusua mo hye no so mame onua ba no church member Methodist asafo no mu a wɔsan so ɛyɛ makuo members ni bia na wotumi sɛ ensɛm no atai no akyɛ ɛna wɔsɔde yɛ na ɔsɔfo pirichi na ɔsɔfo no ka sɛ wofa asɔre ɛtai di a woyɛ kronfo woyɛ iron robber woyɛ armed robber ɛma sɛ de si tu maame na kɔm no maame no sɔre no sɛ what
what sɔfo gyina hɔ na mebusu sa ɔde ɛbɛyi wɔ ɛne na ɔtoto ma ne sɔfo na wo se yɛ akrɔmfo yɛ a yɛntua tight yɛ akrɔmfo ntie nya sɛm a wo mba wayɛ adeɛ ɛna sɔfo wo a wogyina hɔ wo yɛ krɔmfo pa na ogyina na wɔhwɛ me no menam ka kyerɛ wo bishop wo ne steward wo ma mo tituo nyina mo yɛ akrɔmfo pa ne yɛ metuatua by force tight wɔ ha no sei na mu wie ne nya sɛm ama ba ma yɛ 500 Ghana cedis me wa ne aboka ba 50 million ɛnya sɛm ketewa ma sɔfo no o wɔyɛ no so wɔ asɛm no ɛwa nti bɔ no tɔfa sɛ me mo ntɔfa deɛ meka nyina meka ma asafo no yɛ sɛ yɛ wotumi sɛ wo madwen ho meka ma asafo no nyina meka wie no obi anka hwe kora na yɛyɛ woke saa statement no kora kyerɛ sɛ wotumi sɛ obi nyina na afɔ ɔmo ho adwene ɛna ɔba no ba bɛhwie agu ɔba no ka nsɛm paa yɛ ɛno ɛnya asɛm ketewa kora na wei na meyɛ mehwehwɛ mu san sɛ mete sɛ ɛkɔfa bae deɛ ɔde Methodist asafo no bae ankasa no John Wesley ɛkasa ɛtia a ɛyɛ tight nanso mekɔɛ sɛ na ɛnyɛ saa John Wesley no ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ by force tight kora no ɛnyɛ by force ɛsɛ free nipa no ne pem na ɔno kora osusu sɛ tight no kora no esua ɛnka deɛ owususu sɛ ɛyɛ nyame sika bi anka fama no ɛyɛ tent anaasɛ tight tutusuo dudu na nka wode ama Nyankopɔn wade asɛ nanso ɔmo sɛ Matthew 23:23 sɛ tight ne deɛ muntua ɛnya asɛm ketewa kora ɛti abusuafoɔ na wo dodoɔ na sɛ na mɛkɔ akɔtie ɛyɛ Mugabe sɛ ɔbɔ yi no ma me no na dodoɔ na so ka sɛ tight na ɛyɛ Levi ɛyɛ Israel Levifoɔ no sɛ Levite to wɔn na tight ba ma wɔn ama obiara masa asɛm wɔ yɛ ho nsɛm mumie nkɔtie mmra me ba me patwɔ na me de accident na atwa to na yɛkɔ menua Bible say ye de two true mu no awurade amakwan a me yamfa yɛn sa ye to so bi mo say obi a obedi nti so duru now ye anroba anya me na me ka Bible na ye kan papa ye ka anroba na from wo bishop so for keto aso asori mpayinfo steward for so mo ya akromfo serious okay mo ya akromfo papa wo kasa na wo sa ka bibi hye ho se se wo ba mi wu untua tight obi bi wu mo ma o to from one ka se obi bi wu a yemfa tight enkotua one kind wo papa se me a me de me ho yemfa nto ho a na wo ka bibi se obi ye adwuma contractor otimi tua tight fine me ye adwuma sabi e wo kana no saa na tie e can pay tight me to matua tight kese pa mintua o dia ma mintua ne se dia me pe na me de ba dia kana me de ba hia dia me pe wa abonsene fine me ma mi bewu me ma mi nya nwuye me papa de obi anim sa asafu yi mu wa wu dada etare me moma so to body tougher enti dia papa ja ne kwa me kasa wie kwa do obi ankasa bi me no ano na yate ase papa de to so bi tight no a wo ka ho asem no me ma mi ba bewu no nya nwuye na ma be tua tight kuku dame na wa be asori ma be yi ba sorry part time ko abe yi 5 million say mo famra na ma page 15 million dia be tua tight afi the cabo mo say saying okay time na ye tua welfare no na dan na mu ye ma obi ye adwuma na oni sika odi ye adwuma obi tua tight mo say I say obi bi wu unya asema wan tua tight a womba obepɛ deɛ wɔ ha okay papa train no yet papa de train papa train fine ma na ye tua welfare no na ye dan mu ye ma because onye adwuma kra na obetime tua 10 cities or 5 cities with welfare obeka ko support no na ne onye adwuma na obetena ha na wada bia obetena ha da bia obetena na ne bibia gu ne wonya problem mo se won tua tight nti won ko oba obeja ya sore that's it the next person mini amira say be carry o kramodem be carry o kramodem na sore no enema nko ya wutimu yere be carry o kramodem eti abusua wei nyesa sore no kwa ne dia o na church out the cross won ka ho wo ye sore ba keke ya sebi oka eye emaku ho na wa bona dwene pa na nsu tapo nchani am woje wo na dodo na chese waka ene waka wutimi so waka no wajai cause minyini se maamu we be sa tena sore dan mu na ne kwakwa na busua na me de mo kwakwa wie e wo lord kwahye bi esiye we de na nka yemfa ho bete be fa ho awrehu pa ya enam abefo tentafidie no so amani boso e ma amani so ba ya be ka ya eye yewura president George Kumkofo bre so no 207 ka ahodo begu o man we mu accident pa ekoso ye edi tia papa yi pa na mamuo pa na nyasam ketwa na yewura dondo mane mahama penso so ye fre bibi de boxi ya ni nuane se enta ene ho ahwan ka ya abai se minyin se dade akura wom mirika tente
kai me nyini sana kai commercial adwuma na so dodo na afa no commercial na supi de omo do be kro no enya asem ketwa eni accident ahodo a ekoso no ahomete na bushama me mo nkomo we tiawa me pa chow Toyota Voxy akum yenua ma ene emema ne mo franketwa ya ena anu ya ndo achi a ne nyina ne se nurse ni mapa ya wowo emfrishia eye aduonu enwotwe ena wa perishe ya fe no akoma ne didi akoma na nurse ni no oye graduate pa cha se ekoba ne se no wo kwa akotwe eye mekai se akufaro breso mo di bibi ba se licensure exams licensure exams na ade we more time obi an se chama se licensure exams ade we ekofa ensem bebre na de baaye ya nurse ni che se na wo kwa akotwe eye sa exam no na ne ba 9 months okura no abofra no edi ade kalia kakari bonsu ya bra Facebook Katakyiefm TV YouTube Katakyiefm live Facebook bra ho eben edi ni nyina pictures no eto ya nyasem ketwa awreho yes enti onua bai ne bakete kalia ya wo boso me enkro no sebi otuanofo ano enti ma akoma anasa akoma afre ne sister baako ne sakuma ya ono se friend Beatrice ono so 24 years eka che ne se womra na nka wonkonkogya no wabra wokokotwe exams no se ne be obetuma so ne banu mo ede ama no na akra no atumi afri ne nche na watumi anya adaje aconcentrate atwe exam no ama ne ma konkan ede ama wo mo meka se sabusuan wo mo efri mampon haya ena wo mo efidie nebom na wo mo fri takwa ena ekotakrade Monday no anwumre no nkono ena na wo mo ekra enya asem ketwa na accident no esi ya wabra nipa nkono bia no mo ka ho wo mu nyina eperehye na we mu die no na eba abontia na awre hu ye papa sanse se bi mu nka bi hyem na busua ba kope na sister yi woni ni kuma ene ne baketo yi wo mo eperehye na awre ho pa abofra kuma ya woni mo hweye no enti ema dodo na no ukopie mu ewo abefo tintan video no so a na enisuo na wo mo tibesi ndenti mesra mo me nyina yen kan bom ne yen kan kira ban no se voxy fo no minim de betime de aka kire o san se wo mu ku Ghana de hye papa na we ene ensama mebo ano a ya me de ebre mo no ansa na me sorry dwumadie no so akọ no menua na me wo eye birthday wish bi se okay yen ntem na yenko all right birthday wish no ndra me wish ye na eben se mama anye ni yenti de me ye ni from the camp of Katakyiefm 90.9 me pacho anopa dwumadie ya the great Erikus edi animu aka John Wesley oba no aka enkwasi asem me pacho woni na dano ya me ni eye me sofo ya ono so chese oba no waka kanewu ensemfo hi ya we shi eye yenua Alexwa ye na wa adwempa ene ye na asaba hamse no wa hanansi I don't know no ye sports ene wasanso ebu ni ketim kopie mu ba bi ene eye na woda Alexwa ba bi a owo bia no mesre obade nyankopon no ho no mu hira ede mawo kriw ni nyina yesre nyankopon se woma oda yeso nyina emramu woma ne wuye bia no eye nhira enya nkoso na sebi uyefunu mo manyina asoso no womo be ya de hye akukudam ewo atiasefo asase so enti Katakyiefm 90.9 FM morning okay anopa dwumadie no ye kriw no ye de eye happy birthday to no e de ma eye Alexwa okay Alex Kwamboatin that's it all right orenda me da say okay fancy okay Katakyiefm 90.9 FM so eni ye de si empenifo atena se na ye ni nkomo menua Jacob AJ my communications for the NDC ohene bana na abredu ene ye benada de onim se ye ne empenifo ne be hia je mache menua am so bibia ye okay bibia ye boko answer nyame ado ye se mo bi school on ya no sa okay ya tena fi afro ye nti na adenti na wo adwen ekutawo nimdia wo experience when it comes to communication and when it comes to support for your party and the akeka ho nyina no constituency election me hu say why you tida say emu bi open adentia dameba you me say on say yesabrewa oba che wadaya na osisi no osisi no and afi kra na be branch election and right about afi na be branch election it you know say after branch election no and you be who my final outcome
Sir. Ɔsɛ afei mu wie branch. We branch election na. Ɔsɛ a time ɛda anim. Yɛyɛ pɛkɛ constituency. Yeah. So I think September mu ho baby na October. Betimi kra kɔ n'anim akra. Okay. Nti amanfo na declare omo intent say they want to contest. Ana baby am pese bi me kro bia ofa free no baby bia ebia ebeba se ba so obekọ de a yes ebeba but as it stands now they unya make decision bia I say on the positions in the door so yeah uhwem ma uhwe na baby wo ho na obetimi akọboa ho a yes na eye osom na ode onim di akọboa ho okay ti ebe eden a ye be make decision on that right me that say oyina bredu machi me jo su minyo nyamba yema happy belated birthday and a belated happy birthday me that say mo amoye learned no mo say yenka no belated happy birthday belated yeah enti me matna ha pa de madaje ne me bra video wow even amfa video na ma oh yeah and you be na me charge more straightforward and me charge e say e chi no contempt e wo court ye wia e say sad me kwa mfi ko di na asem enti oyene miria nyame nshira wate amen na nyame mawo de odon sabe so bia enye yie amen oma Abraham nshira ni bi mra so amen na wasifo nyina mete se na me nana bi wo ho a ye frɛ no ohina bradu on ne be see sa abro san ama na aso ye nyina ye so ye timbi amen nyame nshira wai amen na wo yire de wanya pa o so me so menya pa o se wanya pa no unse ye ka se Mr. Jacob twi ka se ye ka se wanya pa heze mebre o do something a positive and you guys are also wanya sa asa de wapentem ambiguous statement yes it contains a lot mo ti be se wanya pa but I know saying not in the bad way I don't know say wo na wonim say nya me say in the bad way awo ya me ba hey oh but di nyina mu wanya eye pa be ma de sebe unya be ma ode ne yiri pie sa no a kere se oye boafo sa na obi o duru ba bi a onti bi mo ne yiri din no ensem ne doso sa but nyame ma boa ye nyina ya no mo ye bebre mo bia no mo ye bebre oyene na ne ba kosen nyame adom yetin kwam de bibia boko ye de nyame as party ni mo so boko Endra by the directives of the National Executive Council yeah Endra na official party open nomination for the polling station elections eno na mo bo dwa bi wo na na me hu se canopy bi go e de ba de Endra numre na me twam se canopy ene na wo be ene officially Endra na party no open for nomination so be person we polling station executives no obetima kofa forms but yeah had the official ene okay yes starting Jumeden is for Endra to Friday okay Endra to for Friday there here police station executives okay until we started that's Endra 20th to 24th of this month that's Endra to Friday okay na nominations no abawie okay the nominations ne be we ya oko pick nomination now oko submit we are you go for vetting okay until vetting and so 25th to 30th okay 25th to 30th of this month here right and after vetting ebi obi wo ho ebia na wan kuma you be aggrieved okay ebi obey so go for appeal until appeal news because so hearing of appeals because so 1st to 4th of May now on the 6th to 9th of May I notice of pools okay now on the 10th to 16th I the elections of the police station executives all right 10th die be born sa why ebre kono ye be ne sa yemko issues no so na ye nin komo of course my men shall see em free or hina bredo why OSP any attorney general and sense me say wa kinkan what TT bia fine ebi say a hit from behind wadwenche ne say nyamba no predie ma menchia one Katakyiefm etifu na ma fefi mouse manumpe ye be kwa ba men fefi so na adofo no ase se tumfo nyakopon de
afe baako kan me fie ho omonya odo na omo wish me happy birthday, and there was one message I was truly overwhelmed. Okay. It's say some message ni panel send there no fine minimum no, but say many nya close interactions say by be electronics and I say be am ni shading komo be intense in sisa, but the kind of message ni panel at this Sunday me no Emma me who say any power ho na oya ade bia e so hu se ni power akira omo show, and say ni pakron me boni din on pese me boni din and me boni din me dana sepa because wa me hu say bi say de me ye bia nipa e hwe ti me ye a e twase me ye de me ye ni ye na me ye ne kwan so ti me da adofo ni mu nyina ase wo etirim kwapa messages a omode ma me na afutu sema omode ma me da obi ase nyamba OSP and the Attorney General, where I say OSP, what they to me say, or do book up with Asentibia now better to nano na Senipano, yet to nano na Sabia, when Yan ye papabia and farmer. Say, say a G, Sika, na say, Jury Minicata, says Sema. You who now be babies, I say, I can't OSP no corner day. Na DNA me for OSP nearby. The office of the special prosecutor and say ye tenase hu say ye mamu ha dwirim ne ketase sha ekoso wo mamu ha ya de ebo omanyinya edi wo manyinya ebo oman sika oman ne hwere efa dwirim ne ketase se hu eye sika ye kase ye bodin a eso pa kwa animu ntine twase ye pekwan bi e befa so a ye hu say obi edi dwirim ne ketase sha ye bepe kwan bi so anipa ne ye behwehwe ni nsemu na ehwehwe ni nsemu wie de wako gina sendi bia ne yedi na asem na oman amamra no enso ekreti ekreti bi e friend the Attorney General's office na Attorney General no ne wotu mi say odi obi ko gina asendi bia etoto na no nti se police for obi ko asendi bia no mtoto na no they are doing it on behalf of the Attorney General. But one thing is corruption na ekoso wo o my Ghana mu no edu fadodo na ye politicians. Because since 1992 and I say in the coming of 1992 coup call so ni ade ni nyina ye say obi to us there bi ye hwedwuma dia o man panin we ne nkofo ya omo pese omo bo man na ye obi akoye ku ni ade ade na de ye bedu the Fourth Republic na Attorney General no esan se tembia no oka eye president and I said the government of the day ne ho no ya na ten man say ono a be fa ne nipa so de ni konya asem bia na wadi na asem nti me ese na atwase yenya adwumakuo foforo a ono no be di sa adwumadie no ebe the independent body a ono no de sabio he will be appointed by the president by the approval of parliament sene ebe ya ono wo ye ne dwumadie na wo ye as independent body ye ne man na dan kwakufu ado ene yedra Dr. Mahmoud Bawumia omo bae kofa the special prosecutor and the first appointment was Martin Amidu why running mate ama NDC ama UQP wa holding positions e NDC mu bebra woye emra woye mranim ni a ne mranim ekwanim a osaye anti-corruption campaigner na special prosecutor no ne functions anase dwumadi a odi no me pese me bubo bisona yehu. That's the functions. Oh, the na me wia na me de manu si the functions of the me come here me come here or say to achieve the objectives the office shall A investigate and prosecute cases of alleged or suspected corruption and corruption related offences under the Public Procurement Act. B investigate and prosecute allegations of corruption and corruption related offences under the Criminal Offences Act 1960 at 29 involving public officers, political exposed persons and persons in the private sector involved in the commission of the offence. And
ne functions ne kra kyerɛ sɛ ɔhwehwem na wɔsaeɛ dɛ ɛde wakɔgyina asɛndibea atoto wa no but when you read the constitution article 84 na yɛno nso so no kyerɛ sɛ the sole person a obetimi di obi akɔgyina asɛndibea atoto na no yɛ attorney general tina sɛ ɛkɔfa and any law anaasɛ any enactment bia na ne constitution no ɛbɛyɛ contradiction no yɛfa constitution no but the entire man focus is the hit from the back na ne sɛ ɛnkyɛ ɛna majority leader ɔne ne majority chief of whip ɛyɛ yɛwura mahama yarega ɛne yɛwura ɛyɛ dafamapo ɔmo yɛ sɛ no they want to institute or initiate private member bill na yɛ de scrap ɛyɛ the OSP office na yɛ de efiri hɔ tebia no man yɛ timi yɛnya constitution yɛ amend bi ne ade sɛ woyɛ dwumadie bi ana wodi dwumadie bi ade a yɛ ne sɛ du baabi a wotena ase ne wabu nkɔmpa ahwɛ sɛ dwumadie na wodi yɛ na anaasɛ adeɛ na woyɛ no baabi a wɔyɛ akɔduru no ɛhe ne techima a ɛtwa sɛ woyɛ nsakyerɛe wo fine if sɛ for now the act OSP ni use di ne dwumadie no bibi wɔ hɔ a ɛtwa sɛ yɛ sakyerɛm na OSP no ɛnya tumi a obetimi ɛde obi akɔgyina asɛndibea no atoto n'ano a yɛne ne adeɛ atwa sɛ yɛhwɛ ne yɛyɛ but not totally say yes scrappy office ne down not totally say ɛyɛ sɛ ɔno age ne na kyerɛ sɛ wede fa ne kɔ gyina asɛndibea anaasɛ fa ne kɔ gyina asɛndibea ɛyɛ sɛ then you come to ground zero because age ne mu na ɛsan sɛ ɔyɛ part of the government of the day whether NDC NPP CPP or whatever age ne is part of the government enti sɛ ɔde ne nipa bi kɔ akɔgyina asɛndibea sɛ ntoto na no ɛnsi enti wo ka sɛ OSP no nya hwehwɛmu ni wie di a ɔmfa mre age ne ma ne tumi sɛ ɔmfa nipa no kɔgyina asɛndibea ɔde kɔ na sɛ age ne ka sɛ da bi adeɛ we dia me mfa so me so so to kra grand zero the best thing we have to do is say if said there is a loopholes in the actor I say yes such a niema OSP ni tumi okay no di be gyina so my investigation me investigation you say bi me hu ni say asem kan ameka e bia reverend me di ni ko gyina asɛndibea na me de ne ko adubona they try say yenyan because the functions ni bi ni say so odi ko gyina asɛndibea na ehu sampa where corruption related activities and that's why corrupt practices are two minutes otimi gisa sika ni nyina de ba emo man ne saka ne sika anansa of boni kro na ayeye na judge ne de ho intensa abo ne de wakotum enti say loopholes bi wo act ni ma we should try and find a way to amend it to give the OSP the authoritative power to prosecute people that are found to be doing corruption and corruption related activities. Oh, you know that say. Oh, you know Brad do your communications for the NPP. Mr. Jacob. Number. Edin Ghana, many and Brad the birthday them say escape America. It's the America actually say Nyame entun super moon so. Okay. Na on shine on continue to shine so be bright every corner of his life. And people around him. Tinyame Ushano pa. Unyame ba papa Edin Ghana mechia aye Katakyiefm 90.9 TFO nyina. Na mechia ndisi abusunya ku e watmango be just out. Any atmango be just out adihie nyina. Ghana adihie nyina mche obibia. Na de omni ye hwe OSP issue na. Asem na akokọ court na me personally die manager ho. Nyamba bu sam say die ntira. Die ntira. I was court at the High Court 10 at the judge by General Jurisdiction Division 10 of the High Court in Accra and at the ruling by say Attorney General na so mandate to prosecute a criminal offense and those issues but okay OSP 2017 the Office of the Special Prosecutor Act 2017 at 959 it includes also the ultimate union or investigation and prosecution ultimate every chance no sound the as a DDBia the act specify no good and again
asset recovery and management. After that, no, obi ewi o minor dia, obeje diaba. And corruption prevention. It's in the DBR making sure so identify people who wants to engage in corruption. No, I warn you. Witness and whisper brewers protection. Also, the demand this will be the man information. Yeah. He has to protect them. Dissemination of information also the back for Ghan and EBR who the cost of mining. So you know, and about the key powers and so our independent authority. Our yen juma without any interference. Good. Aside that, you know, some our police powers. Our team issue arrest warrant also no team without the police. So me really want kakra. As officer of the OSP have the power of a police officer, including arrest, search, and seizure of properties. That is the office of the OSP. Office of the OSP. To move as a tool. Okay. BBB, police, judicial, lawyers, everything is in it. And again, compelling information. The OSP can demand and disclose of assets and income. It's what the judge and buy, judgment buy from the High Court 10 Accra and I was seeing in I should be free news BBB. The ama mechanic say you 1992 constitution and only year spinal cord of the country. Okay. It's yen team survival without it. Adie bia be kwatia ni bia no etia o man no ase etia o man no aso. Eti so mo ya art we no said the menu abredu can if say a contradicted there may sure say OSP will not end here. Obekwa appeal per because if it were me I will appeal irrespective of any political because it is stated but in the constitution. One thing yes, is on the high court case no the OSP and some people and one thing I hear me say attorney general on the buying a lawyer and the OSP also is a body of the government. It's an independent body who main focus is to investigate people that is difficult for the attorney whether general. From where or from where. You understand? It's why you're independent. But the attorney general is affiliated to that is every government that exactly. But OSP or he is independent. Or a public name. Yeah, a public name. As a buying irrespective of. So you disagree with the fact say yajini 2 million and yama 2 million yanje what what the judge did per the constitution as I'm saying constitution is our backbone. Constitution is right, and in this case it will bring both parties at the table. No more decided the right thing. Where say we say we on say ahia no obi akoyo abroso no akoyo obi die say your constitution so yen nyina ya we say constitution is stating a clear say the attorney general only has the right to do so. And at 2017 ya created the OSP office and yama no he has the right to do in this case the Supreme Court will distinguish rule OSP yeduru me who the say do baby they have to come together to work because I didn't know it's of the interest of the country. It is a we na go slow so OSP the class and we all go slow and also attorney general become woman some na quick na boa o man na it's okay. In the situation whereby the attorney general has an interest in a particular issue, how does the OSP go about it in terms of maybe the interest? Attorney general have interest in a certain case. Attorney general be affiliated to the government. The interest of the attorney general is the interest of you and me. Per the law. Yes, I understand, but the mention say when the attorney general decides say I'll proceed on this case and I mean proceed with this case because or procedure it will go against or non-government okay what do you say onyambe say OSP ne papa wo position wa ban mu okay na ne papa nso wa asema would he have interest no ne yire betima opposition wa ban mu enti OSP dia would OSP have interest in it? No.
Your interest is you and me to protect the state's properties. Everything in the state, you know. We interest also be say mra be adwuma. Monti nipa no wo interest mra no na eso de. Mra no so de. But then the law enforcer no so may decide whether to delay or to go on with a particular case. That is whereby unprofessional comes in. Because the right thing in the we attorney general be focus. Every judge be able to no. Ni so mandate yes or be interpreted the law. And whatever way be go contrary biano means that he didn't go by the law. Na ya amfre case ne. On say e court. Maybe asem ne ba na judge na tu asheda. Wotu asheda. Wendy. A no judge no interest. It doesn't come in when you are a professional setting. But to asheda no so no apply law no the professionalism the man the kwai so otimi to sheda. The OSB has family or friends in both MPP and NDC. But we've given the position. Somebody must hold that position, and the position we hold you can't just say apply this and that, and whatever you do, no, it goes contra. Don't you think, sir? Me because we are by munti. But because we are by munti. Don't you think that this is being more of an interference to scare the OSP? To say the Martina Midu Ebobo, former President Moa Bressono, say interference be banty and management. Don't you think we're a too open a scare OSP? Nyamia or yadi, Yam had you or Yameba, which idea? 4 individuals under investigation by the OSP, including Ahaji Sedu, National Insurance Commission under the MPP government, and James Kirk, or say former director of the office of the vice president. That is current. Previous. Baumia. Okay. And a custom officer John Aban and Peter Archibald. So I know. They were accused of conspiring to seize containers using what? Forged document and falsified letter purportedly from the vice president. Not just say president, vice president Mahmoud Baumia in the office. And uncle way echo seize containers be. Yes, that is what this read said. Good. Forged documents from the office. And the letters are a chess or no. What you read, no? Yes. Let's go on. And you do OSP, investigating. Okay. So the case is in court. Look at what one Peter did. You're looking at why. Peter the man say Peter no. And I filed judicial review application seeking to quash the OSP decision to prosecute so don't go or person or quash because he is saying that NDC knew he was working under the vice president Alhaji Mahmoud Baumia and or person or OSP don't have the power to prosecute. Okay. And what they call high court judge per and what the Nancy answer the OSP is still working 2025. And the case went to court. Or they call Accra High Court. It's a court to know everything. And what I say, what the guy brought to know has been accepted. Right. And the Attorney General has that power to prosecute those criminalities. NDC has no hands in it. Okay. A individual and some about OSP an individual and a deep okay. I expect say be OSP will go for appeal. Maybe say I'm happy say be interpreted law here. I'm OSP who na pa but also ye. Foundation of Christ Ministry Apostle Emmanuel Jemfi Erade Akoa nyame nam ne so some oman ni ye wo some papa so a. Ode wo gye ne fa hodie na e pai de ama nyame nkrofo ni nyame ma nyina. Si ebenya fa hodie na ayaresa be ye adwuma sunsum nsam ebeko yenti na Foundation of Christ Ministry e wo hom da me ka se e ho yanyi sika bia wo ho se wo ko ticket ko sika bia nsa na ko nyame sofo ye nya de saa wo ho adom krogen na nyame enam na ko aso se ono de ode be ma nyame ma free onye hwe eno nche se wo ko na agba afore ya ye chiri da bi na mum se wo ko sika nsa wo ko hu nyame sofo de ye nya de saa e wo ho yawa da bia ye counseling e wo Foundation of Christ Ministry
if you that ebe unlocking doors one night she because of Foundation of Christ Ministry me pa cha baby a wo bia no ye wo atwuma aferi ene na ebe hintam ho amfimfini ho tu besi aferi na wo fa ne be hika ne bia wo se wo besi wo Opambo Junction ombesi wo hom si wo a frɛ number no 0249 006262 0249 006262 ohina bredu yento aso na yini nkomo wetel FFV ho social media humiliation MPP a funny be feel say this government is humiliating their people and I will be obeka me betia aben and I feel chas and so so the about conference of first of assistant first assistant secondary schools almost so the about mountain warning of food shortage and who school kambum na yenwie ohene OSP ni age ne no is of 2 legs. Apart from that we are omodene call high court or they are different. There is another case at the Supreme Court ni binti high court in the case in the ruling in the crown ma open rulings because to say upese obi constitutional explanation of the constitution and answer will be what the constitutional mandate to do something. It takes the Supreme Court alone to say obey ma emunchirimu nti ma high court judge no eduru baby no no jai ma se nyana Supreme Court ne judgment what be ba na me yehu. Okay. Also nipa no de asem ko Supreme Court no deputy age Dr. Srem Sai justice ne office ne law firm office obi wo ye adwuma wo ho no na de asem ko Supreme Court. That's why people are saying say it's a hit for back. Okay. Mami moving on to social media and other buhaha aba, and this is coming from Abronye Ebron MPP regional chairman and the communication officer for Buno. Quite recently, I think last week, Omo case be by Amana Kofas Hansen, same wing in Aba. I'm one person. I don't do that kind of just accuse obi say why say abra wonim say why may answer na me married I mean come and say now I know what I'm saying. And if you push me I will be able to defend what I'm saying. Fine. And what other things I'm for ABI we call something mimic. ABI in the cartoon form, Samuel man, and it has happened over the years. You will say, Taman another Danko Kufuado, and you wrote Dr. Mahmoud Bawumia, president and vice president, respectively. Obi Kodro, Dr. Mahmoud Bawumia, Okra Plater, Prekuti, Edaso. And we know as a Muslim, they don't come close to pigs or pork. Omonwe omuchire ye chiwade mom but yen will be from NDC money yes I did what I say obian kwachi obi nobody went and arrested anyone concerning that. Okay, yen afasi yen nyansensam amanfo kafa na nado danko akufua adia ba asem na Kevin Taylor wanka timi dina nado attempts na nim sa ponche ne ade so until repeating it no so is an offense. Me the men say me say Kevin Taylor say no me say you repeat a statement me kind until I'm say I'm quoting Kevin Taylor me say Kevin Taylor say so meaning I'm quoting him and I'm American what I say fine ti say baba amando and I say abronye omako kan bibi no ya na ade no ho obi ye bone a na o pese o twe na so a enyam fumsuo but ekwan a wo fa so ya ade no fine why it's an offense ya che no don't we have police stations, don't we have courts in Sunyane? Okay I say ya transport you move all the way from Sunyane to Accra. Sunyane High Court ni o, Sunyane District Court ni o, so esa chenchen e do mo kwa Accra na ekudi o ma asem Accra and ye do mo kwa Accra no wo chi obi a I'm not say even obi ku obi kura na he or she is mandated for a bill
within 24 hours 48 hours okay mo person be many panel bill e chirima mo bill o ma ko fi ade chi e ma sa chi o mo so mo de o ma ko court ya na ade bi wa ya hwe se obi ehwehwe obi asem ma se police investigation is the police never court abeka che court say court me hwehwe reverend asem na asem na me hwehwe mu no se me ma reverend ba fia investigation na me yen enwie pay enti me sre court say court ma me kwan na me mfa nto ebia police cells and say prison cells ebia for 3 days 1 week 2 weeks enya wo judge ena yesa wo ko kan say me do court na yenya investigation abra police officer no investigation MPD for that okay ohine me da say Mr. J at the time aso abroso bebere na school feeding no men kan was Mr. J yam onyame you no say ye kan aye me no tofa me bo no to ni mienu ai tofa aye ye wo cyber security authority wo Ghana na said ye na menu an kan no e fa ba bi na ya adwene wo akwan bi so na say ye akra ye tene say onyame ba say emire bi atwam no na amanfo nom DDT a wo mu yen kan sa na me confirm bi anom mate se obi ye bi dadenti no tenchena ennem so ma ba wo se me so me kofa nom so what me analysis na sia say me no de tene say but from a different angle good emire atwam no sa incidents yo ho eti man continue eduru baby senya intervention cyber security ba mu a kan fu nyina anka edu mu nyina ni ma ye for but ebia mo anka mo response sa abere nti nipa kona o mo nipa ku na enne response enne nti na ebia mo so dia ma me ka sa ne say tawa no nom DDT na ye te wa ya anka no doesn't mean say ne say obi be no man say ya anka obi no mawu obi anu mawu dada ade na enra no manka eti ya anka no doesn't mean say ne yensa mo be foforo no say dey na see ya mo nipa ko na asamba ko enra no manka na ne dey na dey say hypocrisy because enra na wo ka say wanka no na opposition no yes say ya anka no say enra na wo kan wanka no wait say ye na oda so wo opposition enra na obi no mo say enka e ka different thing but enra na wo opposition and na wo aba mu onyame ba tie mi ha enti na me ka say a different thing from different sides say the osi kan no say the tie ni de bia me ka say Ghana commercial bank ka police ni bia ante wo ni ebi eto ho dogo a gonyam bank ye mi oni nyina nka ye ntete ya ko bia kra ka ye go is ka ni bi ko bia mfa ni sika obi akran fa ni sika no so eti ye wo aban no was making sure that the laws are being enforced and who was president by then who were in control of the Ghana police Ghana army migration fire service and others who were in control eti ye na opposition ye na nka mechi umana ana yenti NDC MPP ni bia o oni yenti NDC ni bia Ghana ni on person de Ghana fo anim twitwi fom okay ani e mamra adi wo ma no si o ma me fasi na chi ana menko on say the message oh school feeding one am o de and you say more time school feeding dey do on say the ade more time onyame ba on say the ade ACC tie ye hwe ayi na a mo ka 2025 nko ani pa ye ti wo mu e wo sa social media fraud enya say atem nie nko an onyame ba for instance onyame ba hasisi ya no obi akoye cartoon sabi onyame ba ne okay bibi so onyame ba ye bibi a ense say ebia family onyame ba akodi asole sika ye ne huhuhu o abro onyame ba kora so ye kremoni na cartoon no na ye ka no wasan kan esi so so why na di time atanish image ye wa ha na obi ka say mama wodan wo Dubai ye friend ye busa no we make ma aboni din obi so kura ko ka say police phobia wo fence central phone omo ni sebi yo ashawo phone na no kura bi just it can be about public man on wadi also omo ni ashawo phone na egro onyame ba we na we ye chewa was say witch hunting what kind of witch hunting is this abronye judge mu a abu asem was a judge na bon woni ma de wo amie school hwan onyame ba ezefe onyame ba tie ya wo radio decently eti ade no moma yem force mra na nya adwuma san kofo mu ye se nyina no se Ghana se de esi abuse social media no se intervention amema onyame ba ebeduru ba bi no ye twere one to wo hu se ye one okay me da se Mr. J chi ara menko edi nkan onyame ba
but then chia I more than pa be ma yade nyina ye honorable wisdom was ebo ama ba bi obi anyame nhira no na ma chia eye chama bu sade and this addition nyina so me chia obi bia onyame ba me de me kasa ba wie no the home says 2nd May year no ye be bie no yinatum nomination atum wa pese branch at the branch level wa pese contest for any position or branch bia no ye be pick form no ye all online enye ye paperless online wa pick form na ya digital ye got digital ye mpe interference bia wo na match ya eye onyame ba oni pa bi o fili upa e fred bo fidelis I see betabo ndi pa me feeling so what ya wo kwan so ko pa na match ya aferi basic school teachers so gina your head mistress oba pa betty baby will be no me cha no na no pe and na ohima bi so wo your office your friend no ma Joyce okay me that say ohine cha ne nko number anopred ya me quick one adofo mienu bi di oma wodane ti mepese mereshi wo mo wasa kwan ni so eye Madam Patricia Techi ochade wo eye wiamuase basic school okay Madam Patricia Techi ene ye wawoda ye si otumfo Nyankopon se onkosoa na ompejao okay nshira one nkora ni nyina ene ne ho kani onshira wo mu na omo meye ni petitiro akese ewo eye Ghana memu ha okay ena eye the vibrant formidable grassroots person eye sentence bafo okay eye Kwadwo bafo a oba as eye youth organizer for Asante region okay and then so eye sentence awoda sentence mema awoda pa mema ochinkwa set trimupo eni so ade huna wanya na otumfo Nyankopon be na bem na waba be the chief commander for Asante region MPP no DA to victory in 2028 ti mema ni trinkwa ekwan sonkoso Miss Medase and your beautiful Gloria Reverend Yampo Amba yakodia na echia obibia na me kan sem ba kope afa na me enkrabia okay so won san kan bia eben se ohia bi pa eben Africans wo pe binye ne akaje so ahwekra me beche so up to now se we je chire di se ni fiefo no se be ye be ma no ho ato no di eben ye pon ya apa betimi home na mapa bi e de abo na de akosort why na be bo honhom ene honam fam nyina ebetu ase ama wanya fa hodie maka cho ye don't mind the body ampa cho yo odie tina ho na fadi agoro twadaroma honam ene honhom nyina hia nimbi ne kabom ne afra wo nipa de wo ban a boni nyina ho ban na entumi emo no tumi ko ba akokwa na ba konka ho a enyeyi nyame nkrabia spiritual and herbal cream na make am for mo obibia ya bi school kokopebi akora ne kwa na watiti bia no ho kama na afi wode akona so bi so wani bone wadwenbone a on take no na ye hwede Onyankopon a taa se adure chi so be ye etia sa honhom no number ne ye 0246 932126 0246 932126 o fresa number ya ye be jo so be bia obi a be ba obi na misra o fashion tumu se wonya bi nto ba bia ntina number me ma ho je troto ho 0246 932126 0246 932126 nyamba koko pebito nyamba okra ohia bi so sankan bia ko na ko pebito media me hia pa na etimi si ha eche obi bia waje bre na oti Amansan Dawuro no ba bia wo bia na mi sure no onye okese pa mama Patricia nyame nensa ewu nyame ensa wu awurade Nyankopon chop ba na honorable Peter ko ho awurade Nyankopon Wednesday yampe china wo de hono ala be tusemboa nyame nsa wo ewo mem one na so na filling station that's right edi anim hwe de otu ani Mr. J yakọ obo se obi gina so etinti we nye nya de ye de yehwie ngugu so wa akire oni bi we one pass him to the aba petem fufuo nkwana da bibi fufuo banku abetie mutuo na fufuo ne de na ya nkofo ta de bu fa ye enti no petem yesisu tem yem fancy echi hono aka se ya free banche ne body na ye adwuma sa no kwasa na meka kire no na wa koso a wa hwe apata ne behunu nti wo se don't mind pata
wo de mind the taste ampa Oduro na wo taste ya na be say ampa ya ka ampa de ya de akire nti anopa ye chema ma part one brakwasi na afi maame amono ye chia mu nyina mo ye adwuma wo nyame nsa wo mtwo ba ho mo didi nyina so ye chia mo na ya chia Mr. Mensa yes aka Ojibo medas Mr. Mensa nyame shop me wo fa ba ko pe ofanie so infum farms no achiwa ofanie one mama Charlotte chia mo ne anope nyame she obi bia me ma me kwese wa Charlotte and the last one me ankasa mo kwani aro chechire number